numva nkamarira ndavuga ati iwanyu ni iwanyu. Ndababwira ati n'iyi ekipe ni iyacu Gisekise yagize yashimuse, turaje tuyimwake. Ariko ibyishimo byo mu mikenke ni ukuri. Noneho ubushize bari babakubise ngo babahekeza kuri Berarombiri, ariko ubu nyine bahabakuye. Mu Rubembe intuze zashinze imbunda zo kumara abantu, jewe niho iwacu. Ariko iho barahikura ata kibazo ubwo mu mikenke bahabakuye. Mana yanjye, jewe ndishimye. Abasore bacu kabisa bakomeze bagwane, bafate igihugu. Reba noneho iyo tuja kuba turi muri Coupe du Monde, AFC ari Kongo iri mu maboko ya AFC, ni ukuri byari kuba ibindi. Ariko umuntu akibaza rimwe na rimwe kubera ko Imana iri mu kutwima ibyishimo byuzuye, ariko iraje ibiduheze. Ariko Kongo kabisa twaratesetse bishoboka, nidufashe. Urebye muri Kongo abantu bahabagwana si abasirikare, na Kisekise wenyine yaravuze ngo ntabafite. None se igihugu cuzuye inzige zihazi komeza kuza kwangiriza, ntacyo bahabakora. Tibazogwana ngo bazotsinda, niba nahafata abarundi ntacyo bazokoza Minembwe, ntacyo bazokoza Indondo. Mwabonye aho bari ukuntu bahaba bimbagura imisozi, inka zizoza zirisha he? Ariko twebwe igihugu ni cyacu, tugifitiye impuhwe. N'iyo misozi tuza tuyimbagura kuko tuba tuzi ko inka ziyahukamo. Ariko igihe kirageze kabisa ngo bakure inzige mu gihugu, abantu bisanzure, abandi batahe. Bamwe basigare bari kurera abana hano. Nimba muri babiri mu nzu, umuntu atahe undi asigare. Nimba muri batatu, babiri batahe uwundi asigare, kugira ngo bazoza babona n'abasigara ahantu bafashe, kugira ngo baje gukura ubucafu ahandi handi. Mu by'ukuri singiye gutinda, ariko twishimye cyane. Amadubi Imana ikomeze ibaheze umugisha kabisa, kandi Imana ikomeze ibatize imbaraga. Turabasengera umunsi ku wundi, uko bwije n'uko bukeye turabasengera. Ahasigaye dukomeze dusenge kabisa, kugira ngo nahara kuri Pwezero n'izi ndege zabo Imana izozi izibasubiza. Afande Rugabo niwe wavuze ati icyo tuzi ni uko indege zabo zarashwe, ariko situzi abazirashe. Ibyo ntidushaka kubimenya, tuzoza twumva gusa ko mu kirere zakwamye zinanirwe gushitsa ubutumwa ubugira nabi bazihaye. Ariko kabisa Abanyamurenge aho bari, Imana ikomeze ibagirire neza, kandi izuba rigiye kurasa nk'uko bahora babitubwira. Noneho bino byose birangire, natwe tubona amahoro mu gihugu. Rero ndabakunda cyane abari hano mwese, ndabakunda cyane abari ruguriho ni ibindi bindi. Buri munsi ndi mu kugarukira mu nzira njewe nkibuka ko ariko kabisa twishimye cyane. Mikenke twayishimiye, kandi tugiye kuryama ngo dusinzire. Icyo dushoboye ni ugutanga imisanzu, kuja ku mavi dusenge, kugira ngo abasore bacu Imana ikomeze ibagabize abanzi. Ijambo nsorejeho, narababwiye ngo njewe ubu nyine Bibiliya nibwo nkihanyumva. Hari igihe nakaza nsoma Bibiliya nkumva amagambo ya Bibiliya hagize igihe, ariko ubu nyine nsigaye nsoma Bibiliya nkayisanisha n'ibiri iwacu, nkayisanisha n'Abanyamurenge. Ubu nyine noneho ngakundaga nkumva icyo Bibiliya isobanuye. Abakera batuzanira ngo ba Mose baciyemo inyanja, mukatuzanira amafoto y'abazungu, ntabo tuzi, ntituzi aho muhamo bakura. Mukihamutwigisha ngo ba Kalebu na Yoshuwa, mukazana abagabo tutazi, ntitubazi bari. Ubu nyine tuzi Afande Sematama, tuzi ba Afande Rugabo. Mu by'ukuri Abanyamurenge bamwe na bamwe, ababo mu tugara, mukuri kirengeti mu maso, usibye ko akanyu kashobotse. Ibyo leta ya Kongo yadukoreye kuva twebwe twamenya ubwenge ga nico gihe tuzatuvuga, nta cyiza twayibonyemwo, usibye guhaguruka tukigwanaho, tukihesha ishema twenyine, agaciro tukakihesha twenyine, hasigaye tukubahana n'abandi bakongomani. Mwakoze cyane kabisa, nanjye ndacyari hano kuri Space kabisa, turi kumwe. Ariko ndabakunda cyane, ibyishimo kabisa byaturenze bya Mikenke.
Thank you. Urakoze cyane Fede Makanika. Kauza dukura iwacu. Komeza Boston. Ndi mwibarabara ya perezida kikanga zitanu. Sawa ndakwemera. Reka abandi bakomeze bazamuke. Byondo ijambo ni ryawe. Amadu noneho ubu nyine nta wundi muntu wazamutse tugiye cya gitaramo cyo kwitokeza kimwe c'abayumva. Imbozoza witokoza ukamavuga mu rugezi. Ni witokeza ukavuga kongoro. Kanisa rya mbere ryarangiye abantu barivuzeho kandi bazamutse. Ikanisa rya kabiri rero tugiye kwitokeza imba uvuga kuri kongoro kandi ni nkaho tutwomurekaga ariko Boston nuzi umuvuga neza hasubira mu byo havuga rya jambo nanje ndaza kumuvugaho mufiteho igitabo. Noneho mfite n'ayandi makuru nukuri mwicara mutereke udutebe amakuru mfite umunwa kurange none Byondo ijambo ni ryawe. Byondo yabaye tumbe. Byondo je ko ndamubona mu Alice. Afite Mike ariko ntari ninkaho atari. Idukomereza natwirwaneho abandi nimuzamuke. Ndabona televiziyo nationale iri hano ya .com ya televiziyo yacu BBC yacu ariko izivuga ibyacu umurage uzamuke udukubitiremo ufite amavuta navuze ga yacu y'iwacu ya FC iriyagira mu kuducurika ikaducurukura yabaye yabarede tabara yabaye y'abadede yabaye yimbonera kure iyi rero ni yacu. BBC isigaye ikorera Nairobi mu Giswahili n'ikinyarwanda ariko wa munsi Nairobi bakoze manifestation mu mujyi ntibigeze baza gutara amakuru ngo baheze Mike ariko ari mu Rwanda bashaka akantu kamwe kahuze k'akanyamakuru bakagahamagara ibintu bipfuye ngira ngo bari mushakisha n'abamanyota badafite n'ubwenge ariko inkuru nyayo bakanga kuyivuga bazanga kubivuga. AFCM 23 twirwaneho bafite ijwi riranguruye ridasaraye ridateye isoni bonyine bazivugira amahanga azaceceka isi ceceke ariko Imana yacu ntizaceceka. Wa munsi Fede Makanika yarabikozeho wa munsi nako ni malayika Mikenge hari ukuntu bari bayisheganyije buce bayivamo utugara dutangira gusakuza ariko uyu munsi ni kurya azavuga ngo nikubitira igini Imana ntawogera ku karirimbo ngo akanshiriremo ko barakubitira igini ko rirasinzirira guhwera Mikenge ntibazoyisubiramo burya si buno mugani w'abavuga kuvuga ngo barabirukanye babagejeje za Ruhemba za Gipupu basuye kandi abandi barabirukanye babagejeje kuri Poezero imipango yabo yose yarapfuye ziriya ndege zaraje zije kwinstalla systeme nshasha y'amadrone zirikanga kubera ko zabonye ngo amadrone hejuru zirahunga aho zahungiye zamaze ishorerana nayo zije kwika hasi drone ngo babara hehe mu gatwe pafu kandi hari ibaraka hamaze kugwa zibiri ziriya n'izindi zibiri zibaye zine. Imana yacu mureke tuze nutazawemera Imana azemera ibitangaza biri mu kubera ari mu Minembwe murebe Minembwe ubwayo ukuntu ingana indege zitanu mu mezi 6 zimaze kuzira Minembwe indege z'intambara Sukhoi hari ibihugu bitagira Sukhoi ni indege ihenze cyane
zimwe bari mu kuja kuroba bakazisangamo bakazakuramo abazungu, izindi muri fore ekwatoriyale turi mu kuzibona hejuru y'ibiti. Ngizi izindi ko zirahira ku butaka. Chilombo yinangire areke kwinangira azatsindwa, kandi ngira ngo n'Imana iri mu kumushira mu mutima wo kwinangira bo mina ndayishimiye kugira ngo ikore nka cya gitangaza yakoreye kwa Farawo, babanze bashire. Twirwana yaravuze ku bikoresho ngo abarundi berekanye ziriya n'intwaro z'abakongomani. Aruwase arambwira ngo buriya barimo barangiza ngo barangije kare ngo abakongomani bati umunyabona n'umuzijane barebe ko Uvira idafatwa, bafite ubwoba barapfuye. Kandi sikera rwose. Gusa tuzaza twibuka le 19 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Iriya tariki tuzayishire ku nkingi y'imitima yacu. Iriya tariki ifite ikintu kinini ivuze gikomeye. Iyo bija kugenda uko umwanzi yarashaka, tuba turi gutekereza ngo mikenke, tuba turi gutekereza ngo poezero, tuba turi gutekereza ngo hehe n'ahandi, nta handi hantu hamwe hashoboka tuba turi gutekereza. Nk'iyo ku minsi 19 iya kuno kwezi twarangije ejo, umwanzi bimuhira nka burya abakongolo barimo bavuga bicininya imigina. Uyu munsi sinzi ahantu tuba turi. Ni kurya abakristo bazavuga ngo iyo Yesu atitanga ku musaraba nta bindi byiringiro abakristo bari kuba bafite. Natwe Minembwe kuba itaravuyemo wa munsi, inkuba igakubita, abasirikare bafande bagahaguruka bakavuga ngo twaravuze ngo tugomba kuba ibitambo bya bano babyeyi, tugomba gupfa kugira ngo bano babyeyi babeho. Bagahaguruka bakirukana umwanzi, Imana igaca mu nzira yaciyemo bigakunda. Nta kindi kintu izatwiba yaraduhaye Minembwe yacu. Rero twabivuze ni ugukomeza gushima rwose. Intare, Amadubu hejuru cyane, ni abantu b'abagabo. Charles yavuze ngo nitwumva poezero yavuyemo ngo tuzacisha agasapu hariya. Agasapu kagomba guhoraho. Bariya abantu bari mu gukora akazi gakomeye, gateye ubwoba. Mutekerezeho abana, tubita abana ariko ni abagabo n'intwari, ariko urebye umubare wabo wavuga ko ari nk'abana imbere y'abariya. Ariko kwizera bagira ni kuko wa Dawudi arwanya Goliyati, kandi nabo batsinda kuko Dawudi yatsindaga Goliyati. Sinzi ikintu umuntu yavuga. Mikenke kubivuyemo, muza abantu bacu bapfiriye muri Mikenke baja gushaka ibyo kurya, ariko uyu munsi kuba inzira ziri gufunguka n'ibindi byinshi tuzabibona. Turabyizeye ko ejo n'ejo bundi bazamanuka bagasura kwa Murima, bakigira imbere, bakagera n'ifizi hariya ku izone n'ahandi. Murakoze, n'abandi bazamuke dukomeze tuganire. Boston wageze iyo uje? Oya ndabura dakika ki. Kare yambwiye ngo Minembwe
ngo ntinyerera gusa biracokera nayo nk'uriya kw'indondo ngo ni mu gikono ngo mu Minembwe ngo ni amabira sinzi nimba muzi umuriro w'amabira uzugira ngo nivu wibesha bakandagiramo uzamuva ukuramo ukuguru kera kwatutumbye Minembwe niko imeze Minembwe harimo amasezerano ateye ubwoba kandi buriya ntiworwanya icyo Imana yavuze twabonye bamwe bashaka kubikerensa bigize ngo ni imvuzi bamanyota waje gusanga tugara ko barabigenderaho ngo biriya ngo bimeze ngo kaza mayi ya mulele uragereranya n'abasaza basenze bagatako babitebetebe bariya basaza bose basengeye hariya muri iriya misozi ubigereranye na ba mayi ya mulele bizera satani bafata uducupa twa za peneseline bagafata n'amashara y'inyoni n'ay'inkima n'ay'ibidasi ngo uzi kuvuga wamara ukagereranya ibyo bintu umuntu uzi usenga Minembwe ni iwacu Mikenke ni iwacu Indondo ni iyacu basogokuru na basogokuruza nibo bayigezemo mbere ntababatanze hariya iriya Minembwe mbere uko bayubaka byari ibiraro bya basogokuru ibyo twese turabizi nyuma baza kuhubaka bwacu umuntu akamaza uvuye Igitega ngo uraje mukure ba nyiri hariya muhabi wawe kuva ryari hariya ni iwacu ni ubutaka bwacu ntawe uzabudukura murakoze rwose sister twirwaneho na James ego turahari inshuti yanjye se mwabaye tombe oya twari ko tugutegera uranyumva mbaye ucumbitseho bukeya okay byondo urahari reka manzi ego ni wowe nari mpaye ijambo n'ubundi ifatiraho uvuge iminota 52 ushireho niya abantu bose bari kuzamuka kuvuga Jenzo Riyonga okay muranumva ego turakumva muvandimwe ya reka manzi cyama kana karirimba nyuma mvuge gatoya ko nyine ako Bitirijini mana risinzirire guhwera aye mana risinzirire guhwera mubitirijini mana haleluya mubitirijini mana yego risinzirire guhwera ayiwe risinzirire guhwera mubitirijini mana haleluya mubitirijini mana yego risinzirire guhwera ayiwe risinzirire guhwera Imana bakubitira igini ya murakoze cyane uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo kuri twese aba revolutionnere mu z'ukuri ku muntu wese yari ufite umutwaro hariya iwacu ntawe utanezerewe ntawe utishimye nubwo nyine aduyi wese atararenguka ariko hari icyizere ko uyu munsi cyangwa ejo bazamurengura akarenga byahereye kuri iyi timu y'Ubwongereza na Congo iyo mupira nawurebye ariko igihe nahoze mwureba
amasengesho yaje nari nayerekeje mu Bwongereza kugira ngo Kongo ikubitwe, kuko nta mutima umuntu ashaka kubona wo gufana Kongo n'ibintu irimo kudukorera. Rero byanejeje kuko abatipe hariho ukuntu mbese uyu mupira cyangwa se kino gikombe bari bakizanyemo politiki, ariko mu by'ukuri ibyishimo byinshi kubona bakubiswe ni celebration kuri twebwe. Nta kuntu iwacu bari mu byago bimeze kuriya by'intambara zo kubura ubuzima mu buryo bwose bubaho, ariko twe turi ino tutayirimo ngo tunezererwe intsinzi ya Kongo, ntibishoboka. Rero turanezerewe cyane kubw'intsinzi Amadubu arimo kuronka. Twizere ejo bundi tuzatsinda burundu. Imana irimo kutwiyereka, hazaba igihe umuntu atekereza iherezo ry'ibi bintu ukabona imbere n'inyuma ntibishoboka, kandi twumva amahanuzi, twumva icyo Imana ivuga ku bwoko bwacu, ariko intambara yakomera umuntu akumva arihebye. Ariko kandi hamwe n'Imana turizera ko iyi ntambara tuzayitsinda, kandi tukazayitsindana ishema. Biragoye, imyaka ibaye myinshi, ijoro n'igitondo ababyeyi baterwa, drone zibari hejuru, imbeho, imvura, inzara, ariko ngo iminsi ziba myinshi ariko bigahimwa n'umwe. Hari umunsi iyi ntambara tuzayitsinda, nubwo bimeze gutya, nubwo tutabona ejo, ariko dufite Imana, kandi nta bwoko bupfira gushira. Turimo turapfa kubera tugaragaza agati, ariko bose turi kumwe n'Imana. Mu Rwanda ni example tugomba kureberaho, kandi ikadutera imbaraga, igatuma turema. Mu Rwanda muri 1994 bari bazi yuko abatutsi bose bazabamaraho, ariko kubera ko ari Imana yarabarinze, abasigaye babaye imbuto kandi irororoka, barahari kandi bubasiga igihugu cyabo. Natwe rero itagira iherezo, nabo bahunze imyaka itari mikeya, babaye hanze imyaka itari mikeya, abasigaye mu gihugu barapfa, nicyo kimwe natwe. Ariko hari umunsi natwe inkota izatwunamukaho. Rero barwanashaka, mukomere, uko biri kose hari umunsi tuzashima Imana, hari umunsi ibi turimo bizaba amateka, tukiga intsinzi. Icyo gihe turagitegereje, kandi turize ko bizatubaho. Imana tukavuga ati nabarakoze. Rero kandi turashimira cyane kubw'uyu mwanya mufata kugira ngo ababitambika imbere batwitambika imbere baducunaguza. Ibi bifite akamaro cyane, bifite akamaro. Hari igihe barerekana ko rero bafite izo, ariko bazi ukuraho kuri,
kandi ukuri ngo guca mu kigusha hari umunsi azohira ndabashimiye cyane urakoze muvandi. Jenza arahari se? ndahari komeza. Okay. Ya urakoze muvandimwe, turagushimiye kandi uvuze amagambo meza pe, hari ibyiringiro. Tugendera, njye hari ikintu nabonye ku mahame yacu, tugendera ku mahame ya Bibiliya. Hari ijambo riza rivuga ngo nubwo igiti gitemwe ngo kigira ibyiringiro kuko kizongera kigashibuka kikabaho. Nubwo uzi usanga ari ikirimbu cyanarumye, ariko mu mizi ya ca giti imagine ntabwo kiba cumye. Niyo mpamvu uzi usanga iruhande rwayo hameraye ayandi mashami. Hahise hazamo ijambo rivuga, ndibuka itariki 19 kuwa kabiri, hari kuwa kabiri, mba hari kuwa kabiri, umunsi afande yitaba Imana, umunsi Imana imujana kwicarana n'ibikomangoma ikamwambika ikamba ry'abera yaharaniye. Nahise nibuka umunsi rya joro ukuntu twari ko dusa twese, nta muntu wari ufite ijosi, nta wari ufite n'umutwe. Nza nibuka nari ntwaye abana ku ishuri bafite examen, bafite interview y'ishuri. Noneho umwarimu akambaza ngo ese ngo kurabona abana hano ku ishuri bazabishobora? Kamubwira ati afandega yapfuye. Noneho ntiduhuze mu magambo, nje nawe twari ko tuvugana. Arambwira se ko wagize ikintu cha stress, ko mbona ufite depression, are you okay? Ndamubwira ati I'm not okay. Tawahiro noneho iwe aho kugira ngo ambwire iby'abana by'ishuri, ndamubwira ati awahiro, uwitwa hero wacu. Aramubwira show me the picture, ndamwereka ifoto. Ndamubwira ati uyu hero wacu uyu munsi leta ya Kongo yamurashe. Iryo jambo ryaratibutse, sinzi amarira aho yavuye, kandi n'ukuri nari ku ishuri numva nananiwe kubyakira. Mbona undi muhungu w'umumambura arahageze, ahita atangira kuvugana n'ujya mwari mamubwira ico naje gukora. Nahise ntaha. Bise binyibutsa iri jambo afande yavuze mu gitabo cya 2, aravuga ngo tuzaharanira amahoro ngo bizava mu ntoki zacu. Ntago twari tuzi ko amahanga yohagurukira ubwoko bwacu muri ibi uko byari bimeze gutya. Twarwanye intambara ya 98, turwana intambara ya 96, ndetse n'izamurira abasaza bacu barazirwanye bamuzehe. Ariko ntago twari tuzi ko leta yo dushoraho intambara kahi wacu dukora bombe kiriyene, izi bombe za kirimbuzi. Kuko kugira ngo za Skoyi ibiriya bisasu biraswe iwacu, baba baje gusenya ahantu bombe za kirimbuzi ziri koregwa. Ariko usanga leta yarazidushoyeho. Nkicara nkibaza, uyu muvandimwe yibaza avuga, nahise nibaza ijambo rivuga ngo ese gutabagwa kwacu kuzova he? Gutabagwa kwacu kwavuye muri makanika. Ngiye niko mbitekereza. Hari igihe tugereranya ubu nyine nituzoja gushiraho ikirangantego cyo kwibohora, tuzoshiraho ikirangantego twebwe independence yacu. Uwayiharaniye kandi azayigeraho mu minsi iri imbere. Uwo tuzomanika nka independence yacu tuzoshiraho makanika. Naziriya ngabo zose tuzokora ikimenyetso ku nzu yiwe izaba ihagarariye mu Minembwe, tuzoshiraho ikimenyetso cya makanika, ndetse mu maofisi yacu twe tuzoza dushiraho ifoto ye, awahiro. Kandi nshimira twirwaneho, nshimira AFC M23 mu karere ubu nyine ihagarariye, ubu nyine akarere ka Masisi. Guys, I'm telling you, ni heza, hararyoshe kuba, hararyoshe gutura,
kwicara kuri iriya misozi gusa ukumva akahewa, ndibaza ko na kanseri yaguhunga nubwo waba uyifite, kubera ukuntu ndeba iriya misozi bashakaga kudukuramo no kutwambura ngo twangare tubi inzererezi, bazerereze Makenga n'abatutsi bose babakure mu gihugu tubi inzererezi. Kandi ndimubwira ngo izi viza baziduhaye yuko badukunda, ni plane zabo bari baravuze ati muzoza mubaha viza ku bwinshi bagende baje mu mahanga, bazitera hejuru baragiye nta muntu ugisigayeyo. Ariko nshimiye Twirwaneho, nshimiye AFC, bavuze ati turaja mu birunga, turava mu bijabo, turatura ku ndondo mu mbeho n'ahandi hose, ariko kuhasiga ntago tuzahasiga. Biriya ni ubutwari bukomeye tudashobora kuzibagirwa. Mwabatutsi mwe mwakoze ikintu gikomeye. Niyo mpamvu amahanga atabona ubututsi bwacu nk'abatutsi, buri gihe tubonye tubonamo perezida w'u Rwanda. Azabyihanganire kuko nta handi bodushira, tibadushira mu Bakikuyu, nta nubwo badushira kwa Suruhasani wo muri Tanzania, tibibaho. Nta nubwo bodushira muri South Africa, nta nubwo bodushira kuri perezida wa Mozambique. Ibyo ni ibintu bidashoboka. Kandi uwo bazotwegekaho wese azaba avuye Ethiopia, azaba ari perezida w'u Rwanda Papa Ange. Rero agomba kuzarwana iyo ntambara kandi akayihanganira. Nubwo igihugu tuzokibona tukagituramo, iyi sura yacu ndaho tuzoyihisha, bazayitwegekaho. Keretse hazabeho igikuta, bakubiteho igikuta bavuge ngo Sud Kivu na Nord Kivu dushizeho igikuta kidutandukanya na Masisi, kidutandukanya nako na za Karemi na za Rubumbashi. Ndabona Georgiste aje. Ariko kandi namwe mwafashe uyu mukingi, muri abantu b'abagabo, turabashimiye, turi proud namwe. No kubaho kw'Umurenge tubikesha mwebwe. Iyo mudatanga umusanzu ntago tuba duhari. Iyo M23 idatanga umusanzu, iyo umututsi w'Imasisi n'uw'Umurenge adatanga umusanzu, ntago Twirwaneho na AFC nyine M23 baba bahari. Ariko ingufu zacu kushikana mikono nizo mbaraga zacu. Georgiste fasite jambo, urakoze cyane. Amadu, wowe uramwumva? Wese ndi kumwumva ari kuvuga, ariko yafunguye mic ariko ntago yumvikana. asanga afite ekuteri, nimba zifite akuremo avuge nta ekuteri. Auguste, wewe kuratwumva? Twende turi kutwumva, ngahe fungura mic uvuge neza. Ntawe uri kukumva, nimba uri kuvuga kuravuga. Yagize neza, niyongera azamuke ariko Madu ake hazamuka, reka mbaza akabazo. yego mama. Ko naza numva muvuga ngo muri haba za ruhemba zingahe mu Minembwe? Hano uranyumva noneho Madu? Yego turakumva. Ya ni network mfite ahantu ndi, ntabwo nizeye network, sinzi ko uri kunyumva neza. Oya, hano turakumva neza. Reka nsubize hariho ruhemba yo mu Minembwe iri mu Marango, hakaba na ruhemba iri yegere mu Gatenga na za Gipupu. Nari nziriya yo mu Minembwe mwaza muvuga ngo muri ruhemba, mu ruhemba se noneho ruhemba no mu ruhemba. Urakoze. Auguste, ngahe komeza. Yego, mbanje kubirizaho nanje nimba muri kunyumva neza. Nsanze murimo kuganira, nje ninje muri space nsa nk'utinzeho, sinari namenye ko ihari kandi yari ikwiye cyane, kuko uyu munsi wari ngombwa ko tuyifungura nyine tukaganira kuri ibe muri kuganiraho. Kuba Amadu n'Intare baraye muri Mikenke ni ikintu cyo kuvugaho, kandi mwakoze kukiganiraho cyane, ni nabyo bidukwiye.
nasanze hari abari ko bavuga ariko ntabwo maze umwanya muri space. Reka mpere ku kintu akagara kaza kibaza. Numvishe umugabo ufite imyaka myinshi muri bo tigonze ejo bundi arimo kubabwira ngo ababene wabo ngo baramuyobeye ngo baza bafata kuri .0 bazabisubiramo ari benshi ngo hapfuye abantu benshi ngo ariko ngo bakishima ngo bafashe .0. Aguma gusobanura ukuntu ari ku musozi hadatuwe. Ugatekereza umugabo w'imyaka nk'iriya uri ku social media n'abari kuganira nabo, nimba atabazi icyo Minembwe ivuze, ntanatekereze byibuze ngo anatekereze nka wa mugenzi we ngo atekereze ngo ese bo ibihugu bibiri ni ukubera iki bija kuri .0. Ni umusozi se wabaye muremure ku yindi muri Congo? Ni umusozi uriho ama etaje akomeye? Ni umusozi uriho ibirombe bikungahaye? Nkibwira ko wenda nimba ari kwaza atekereza aba yabitekereje kutariko, ni nayo mpamvu aza kubibwira nyine abo abari kubwira gutyo, nuko baba barimo nyine abantu b'abanyabwenge ariko ntibamusobanurire ngo bamubwire ngo hariya ntabwo ari .0 baba bashaka nk'umusozi, ahubwo ko bararwanya uwuhari n'icyo ahakorera umuturage uri mu Minembwe. Ariyo mpamvu Mikenke ifite agaciro, suko n'ibitaro ngira ngo byari birimo bisa nk'ibyari bikomeye barabisenye, kandi nubwo wenda byoba bikihari ntabwo cyane ziriya ntwari zacu zihazigendera umusozi cyangwa iki, ko ziragendera icyo baba badushakira ku musozi dutuyeho basogokuruza babayeho, bikaba impamvu yotuma twishimira ko bari muri Mikenke. Ikindi cya kabiri mwagiye mukivuga, hari umuntu uri mu Minembwe hakaba n'undi uri ku Ndondo bavukana ariko bataza babona uko bahura, bamaze imyaka badahura kubera Mikenke irimo umwanzi kandi udakeneye ko bahura. Akahaba kugira ngo bari abantu ntibagire connection. Akaba yo bafite utwo dusabune tubiri ariko umwana wa mukuru we uri muri centre ya Minembwe cyangwa mu nkengero za Minembwe ntazibone kubera Mikenke. So nimba batari banabizi nibazoza bumva twishimira ko Mikenke irayimwe umuntu muzima wo facility ikintu kugera kuri mwene wabo cyangwa yotuma babonana, umunyamurenge n'undi bakabonana. Icyo naco kiri mu bintu bitunezeza iyo bahafashe. Ikindi umwanzi yigiye kure nabo, wenda uko aho yarara uko yateraga igisasu kikagwa mu baturage mu Minembwe gishobora kutahagera. Nico kitunezeza cyane. Nigeze kuganira n'umusirikare umwe n'ubu aracari mu kazi, ari muri Twirwaneho ariko yakoreye igihe kirekire muri Beni. Mukuri guhari hariya muri Beni mu myaka yashize muri za 2010 na kangahe haguye abahungu benshi bo muri Nord nabo muri Side b'abatutsi, nawe yakoreragayo. Dusubira kuvugana ejo bundi ari muri Twirwaneho, arambwira ati kuba ndi hano nkazagwa kuri ino misozi, kuko yari kwambwira abagenzi be bamwe nzi n'amazina nanje nzi niboneye, akambwira ukuntu yababaye ukuntu bapfiriye muri Beni bishwe na ADF, nabo noneho bari ko bapfira batabiha no simbizi wenda abakongomani muri rusanga, ariko na leta bari ko barwanirira kugira ngo babone umutekano. Ugasanga wenda umuntu wo muri Beni niwe uhawica abanyaminembwe, noneho ukaja gupfira abaturage biwabo. Arambwira ati ubu nyine kuba ndi hano nejo nopfa turaziranye turavugana, noba mpfuye nishimiye aho nguye, nopfa ndafite umubabaro n'umwe, nopfa ntigaye aho nguye. Nico niyo mpamvu ntigonza na bagenzi banyu nimuzoza mwumva twishimye ko centre ya Minembwe yaduye atayinjiyemo, nubwo tuba twapfushije. Mwebwe nimba bitaza binababaza cyangwa harabonza numva bavuga ngo iyo twapfushiye nabo barababara, ariko kandi bakabihinyuza iyo bishimiye ko twatsinzwe. Sinzi ko wo kwishima ko umuntu yatsinzwe
ariko ukababara ko yatakaje. Ibyo ni contraire, ntitwobyemeranyaho nabo. Nariko mvuga ngo nimba muza mubona twishima ngo bafashe muri mikenke, nitwe tuba dusubira no guhesha amaraso agacira amaraso ya wa muntu wahaguye paraporo namwe muza mubabara ko twahatakaje kandi haramenekeye amaraso. Mwebwe mwamukoze ibintu bibiri, mwamuhunye ya maraso mwamuyahesha agaciro gake, ikindi cya kabiri n'intwari yacu nyine nta gaciro mwamuyihaye, mwamubibushanya. So nariko mvuga impamvu twishimiye ko Intare n'Amadubu bari muri mikenke, mwabivuzeho wenda nabo nasanze bari kubivuga kandi n'ukuri birakwiye. Hari agahengwe bitanga mu Minembwe, kandi mukuri guhari mwatugaramwe, ntabwo twirwaneho izija gutera mu mikenke, ni iwabo, ntabwo izija kuhatera, ni iwabo baratewe. Umusazi wo wari usanzwe asaze hano ejo bundi yavuze ikintu gikomeye, reka nkivuge we namuramumenye, jewe niko namufataga, naranamuborotse, simfite kumuborokora kubera ama message twandikiranaga, ariko yaravuze ejo bundi ngwiwe iyo aza kuba atari uwo muri Nord akaba uwo muri Sud, bitewe n'uko intambara zahabaye mu buryo butandukanye. Muri Sud twaratewe, abantu birwanaho, ntitwigeze dutera. No mu mikenke ntitwovuga ngo, uretse no kuvuga ngo ntitwobivuga, twirukanywe mu mikenke. Gupfusha tuhasubira mwamara mwebwe akagara mukavuga ngo ese ngo ko barishima ngo kandi bapfushe basubira iwabo. None ikindi twopfira ni katari gusubira iwacu. Aravuga ngo iwe iyaza kuba ari uwo muri Sud yari kuba ari muri twirwaneho, tiyoba akagara ari uwo muri Sud. Nubwo no muri Nord bitumvikana impamvu yokajamo, ariko giho byibuza aratanga niyoreza akavuga ati ntibari batewega, bari mu birunga, kandi nabyo ntibyumvikana. Mu birungaga nabo bafite ukuntu bari barirukanywe iwabo, ariko akavuga ati byibuzaga ba nyina ntibari bariho icumu. Akababaza atari ko mwebwe umuntu w'umunyamurenge, niko yavuze, reka nkoresha iyo terme, umuntu w'umunyamurenge uzuja mu kagara guti wanyu baratewe batarateye, uwo ni umusazi. Ariko akabivuga kandi atari umuntu muzima. Bivuga ko n'akagara barabizi ko ibyo baza bavuga sibyo, barabizi. Sinibaza ko Ntigonze uri muri iriya myaka yoyoberwa ko umunyamurenge yakagombye kuba nawe ari mu mikenke ahura n'undi uri muco hagati, ahura n'undi uri mu Minembwe. Ibyo sinzi ko umusaza uri muri iriya myaka, reka neke kumuvuga cyane, sinibaza ko icyo kintu atogitekereza. So twishimye cyane kuri icyo kintu, reka ngitambuke wenda kubera ko nari mfite n'umwanya muto, narindi mu kazi. Reka nkore naje kuri kino nanone ganaco ndakibona ku hano hejuru c'akabumbu. Njyewe nanone nagiye muri space y'Akagara, aba bantu baratangaje. Nayigiyemo ngiye kubabwira iki, bo bonyine nibo bakoze ama space. Nje nkurikirana umupira butari buke pe, ndawukunda kandi ndawukurikirana. Nibo batangiye bavuga ngo umupira tuwutandukanye na politiki, ariko iminsi yose bahostinze space zabo bakama bafata ukagira ngo Kongo yagiye gukina n'u Rwanda. Naye ko mbabaza ngo ese ko muri mu kuvuga numvishe umuntu umwe kandi azavuga ngo yarize, ukumva afite n'ibitekerezo byiza, ariko akama avuga ngo murebe ngo amafaranga y'u Rwanda ngo baza baje kuyatanga ngo muri Arsenal, arabara n'amafaranga, aranabizi n'amafaranga babashiramo. Kibaza ukuntu umuntu wize ukurikirana n'ibintu za siporo, ukuntu atazaga akamaro Arsenal yagiriye u Rwanda kurwamamaza, bambara jeze yanditseho Visit Rwanda, Paris Saint-Germain kabifite, Bayern kabifite, ariko iwe kama bihuza na Coupe du Monde bahabakina none. Yewe imwe ni ikipe y'igihugu, indi ni club iri gukina, ni ibintu bidahuye. Kamahata kandi ari mu banyabwenge bafite hariya. None igihe nazamutse muri space yabo, nariko numva baha babivuga, aho ubonera ko bano bantu umuntu utazureba n'umupira n'umunsi n'umwe
atanazi ngo ko baravahe ko barajahe. Gusa iwe hari umwe wavuze ngo iwe ngo yari ko ashaka ngo batsinde ngo nihamara ngo igoma ngo ibyihebe ngo binanirwe ngo kumanaginga abantu. Yewe abantu bashoboye kumanaginga 50,000 na bingahe by'abasirikare byari birimwo bafashe, barananirwa kumanaginga ibyishimo by'umupira w'akabumbu. Ko baramanaginga Ebola yabaye ikintu gikomeye mu isi, ibyishimo by'akabumbu nibyo binanirana kumanaginga muri Goma. Kuranyumva Madu? Rwose Ngiye gusoza nimba nati ukumva nk'uwo muntu tugasubiremo subira ngwiyo ngo ni rezo ngo yari kwituma ngo afana Kongo, kandi yabivuza bisubiramo inshuro zibiri. Yari yamanutse amasubira arazamuka ngo harakani ngo yari yibagiwe ngwiwe ngo yari ko ashaka ngo Kongo ngo itsinde ngo nihamara ngo igoma ngo haraba kavuyo ngo bihebe ngo binanirwe kukamanaginga. Yewe Auguste kero ngo abasaza bakazambwira ngo igipfu kirasa n'abantu, none wosaba ijambo mu bandi wamara ukavuga gutyo ukibaza ese uko uwo nariko mbwira Madubu kare, hari uwari kumbwira yari yapostinze aragerageza azana jeze zose zishoboka, apostinga amadarapo y'igihugu ngo karafana wa munsi bakina na Portugal, ngo buce bagiye gukina ndasubiza abarije umubwira nakagaranze ariko tuba tuvugana nyine ndamubwira ati yewe noneho kutapostinze ngo ese kandi barakina ngo yari kwagira ngo bararangije. Yewe kurya wari washusha utazi neyo bihabiva niyo bihabija, ati njewe gusa nkamenya ko ari Kongo, ati bindi tumbaza umukinyi tumbaza icyo bahabakinira, njewe gusa nariko mfana Kisegeti aho agejeje ikipe y'igihugu. Sawa nabo rero ivyo birahuye n'ibi bindi byose bigiye gusa musarire. Umuntu wofana kabumbu atazi icyo bahabakinira, ataza aho bahabava naho bahabaja, ni nk'uwofana Bazalendo gusa ngo kubera ko ngo biswe gutyo na Kisegeti. Uku mukagara hariho abantu nyine bameze nk'uwo mugabo bahabibaza ngo ese ngo kuriya ngo twirwaneho yagiye mu mikenge kugira gute ngo hatakira umunyamurenge, ngo ese ngo twirwaneho ngo izishakira pwenzeri iki, ntibaza babyibaza ibyo. Nukuri aba bantu barabizi byose bamwe, naho abandi baza bapfa gukurikira gusa bakama bapfa kugenda gusa ngo kubera ko ngo ari Kisegeti. Hari abameze gutyo, hari abandi ndatanga nk'urugero, pardon wenda kumuvuga nk'uyu mugabo Delphin Tanyoma Dr. reka muhe na titre yiwe, muzarebe ibintu byose azayandika, none arakonda na leta ya Kinshasa kuko warabizi ejo aje kureguza n'ubishari n'umuntu azabikosore wavuze ejo bundi ngo Delphin ngo nitwirwaneho, ejo bundi yamabeshera twirwaneho. uwo ninde wabeshe hari wabivuze ninga kuri space hano araharara kabari bituga Auguste kufite amabanga menshi wawuhisha banziriza kuri uwo munyakagara iyo utaruzi mukarafana mukakongo kubera reka ze ndamugeraho nkuriya ntacyo atazi nta mafuti ya, ariko we yigendeye mu kagara azi ko ashobora kubona umwanya muri leta, azi ko bumuha nkuriya mwanya bahaye Kongoro atawukwiye. Wenda Delphin yarazi ko kubera ko ari ufite iyo titre agize gute uwo bumuha, uwo afite igikundiga, kandi uwo nguwo ntayobewe impamvu abanyamurenge boshaka kuja muri mikenge. Oya uwarayizi, akaba abandi hano bameze nyine nka Ntigonza navuze uko nyine we aribaza nyine ngo ese ngo kuriya ngo ko barashakira pwenzeri iki, ngo niki bayike ngo iri mwiki ngo pwenzeri Ntigonza nawe arabizi cyane. Oya ntabwo ese ntiwamubaza nimba nta andi mashimwe y'ikinyoma bitse ngo Mureke mbabwire uriya Ntigonza muri 2012 13 hari igihe ba mayimayi bigeze gutera iri twirwaneho bwa mbere icyo gihe barivuze
mu bagabo bahagurutse bararwana hari harimo Ntigonza abanyaminembwe. Reka ndeke kuja kubivuga cyane uko biri kose, John Mwambaza afite mike arabizi. Ntigonza n'abitwa Barabani n'abariya bagatabazi n'ababusoka n'abandi bararwanye